Yesu nashimwe cyane ndabashuje mwese abakunzi ba Holiness Philadelphia ndabashuje aho muherereye amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ndabafite ijambo ry'Imana, ni ijambo riri muri Yeremiya igice 2 ku murongo wa 5 duce tujabuka tuje kwa 19. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wese afite Bibiliya arashobora kuyifata maze akisomera. Ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo by'ukuri rireba umuntu wari we wese azi ko yateye Imana ibitugu. Dusenga Imana. Uwera Mana ye n'icyubahiro, ndagushimiye ku uyu mwanya, ndagushimiye ukuntu wongeye kandi kungira neza ukampa data twese ijambo ugira ngo mburire ubwoko bwawe. Uruwera Yesu Kristo, ndakwinginze data twese, Mwami Yesu nasame nawe uvuge. Ndasengeye uyu mukobwa, ndasengeye uyu mumama, ndasengeye uyu mupapa, ndasengeye uyu musore agiye kumviriza ubutumwa bwiza. Ndakwinginze data twese ubaha umugisha. Urakoze Yesu, ni mwiza ajya Yesu Kristo, amen. Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Uku ni kuhoraho agize ati: nibigabitanyo kibasogokuruza banyu bansanganye, ko bangiye kure bagakurikira ibitagira ikimazi, nabo ubwabo bagahinduka imburakimazi. Iri ni ijambo ry'Imana. Ni Imana irimo irabwira abantu b'Abanyayisirayeli. Haleluya. Irimo irabwira abantu bagiye kure. Irimo irabwira abantu b'abapagani bo mu rushengero. Irimo irabwira babandi buriya kuba abantu baragiye kure Imana nuko bari bayizi, nuko bari barayemeye. Rino jambo ririko irabwira umuntu wari we wese ari mu rushengero cyangwa se yabivuyemwo, yagiye kure y'Imana. Kuko kino gihe tugezemo abapagani bo mu rushengero ni benshi. Barashobora kuririmba basambana, bakavuga ubutumwa basambana, mbese bagakora imirimo y'Imana itandukanye basambana. Urumva abo bose barayigiye kure. Rero mwene data urimo uranyumviza, urashobora kuba nawe urimo aba bantu Imana imwe iravuga. Abantu ntabwo barimo barashaka Imana, ahubwo barimo barashaka amarongo. Birababaje kuba umuntu avuga ngo ngiye ku rushengero kwa kanaka, yamara umuntu agira urushengero n'urw'Imana. Uyu munsi ndasengera kwa kanaka, yamara kanaka nta rushengero afite, urushengero n'urw'Imana. Rero bagenda kureba bariya ariko ntibagenda kureba Yesu. Nabo barazimiye. Abandi no bagenda mu rushengero hakureba Yesu Kristo, bagenda batwawe n'amarongo. Buri muntu akaba afite ibibazo bitandukanye mujanye. Hakuja mu rushengero bagiye kureba Yesu, bagenda kwishakira amamodoka, amazu meza, uruvyaro, abagabo, ibyo kurya, ibiki. Yamara bakibagira ko uwo mwami Yesu bamubonye niwe abimara byose. Haleluya. Ngo nimushake ubwami bw'Imana n'ubukiranuka, ibindi byose ninyongera. Ibindi byose Imana irabiguha. Haleluya. Rero abantu bibereye mu byaha byabo, bicaye mu rushengero, ugasanga bararoga, ugasanga bariba,
ugasanga bakora ibyaha bitandukanye bari mu rushengero, ariko Imana yabareba ikababura, yabashaka ikababura. Ariko wewe wamubona ukabona ko ari mu rushengero, kandi buri munsi atonda mu rushengero, buri munsi atonda, buri munsi kandi ntanacererwa, ariko we abazi ico aje gushaka aho ngaho, we abazi ico aje gushaka mu rushengero, yamara ugasanga ntaje gushaka Imana, afite ibyaha byamunutseho. Ni ibyaha ki basogokuruza banyu basanganye Imana, ko mwagiye kure yayo mukayitera ibitugu? Mbese ni igiki kibi yoba yarabakoreye? Yamara Imana n'umubyeyi, Imana n'umubyeyi. Mwene data, nimba uzi ko wicaye warataye Imana, nuyigarukeho hakiri kare. Reka ndakwibutse ko hazagera igihe uyishaka ukayibura. Yamara ubu irimo irakurondera, ubu irimo irakurondera, ariko wowe ntabwo ikeneye. Bene data, imitima yanyu iri kure y'Imana, ibitekerezo byanyu biri kure y'Imana. Mbese mwayigarutseko, mwayigarutseko. Inyambaro yanyu nishimishije Imana, ukuntu musa mwagize iki? Mwarakosoye Imana. Mbese byose byarabaye urudubi. Bene data, amafamily ya planning arabarembeje. Ese mwagarutse ku Mana? Ni igiki Imana yabakoreye catuma muyija kure? Ukaririmba uri umunyabyaha, ukavuga ubutumwa uri umunyabyaha, ukadiakona uri umunyabyaha. Nimugaruke ku Mana bigishoboka, nimuyishake igishoboka kibonwa, nimuyishake wewe usinziriye, nukanguke. Haleluya. Dusome ku murongo wa 19. Ibyaha byawe nibyo bizogukubita, n'ubuhemu bwawe nibwo buzoguhana. Uzomenya rero kandi uzobona yuko ari ikintu cicago kandi cumururazi kunta jewe Uhoraho Imana yawe, no kutampa igitinyiro, ni jewe Umwami Uhoraho nyene ingabo mbivuze. Ngo ibyaha byawe nibyo bizogukubita, ubuhemu bwawe nibwo buzaguhana. Ibyaha byawe nibyo bizagaruka bikagukubita. Ibyo byaha ukora, nyuma y'ibyo byaho uri murakora, hari izo ngaruka y'ibyaha. Izo ngaruka z'ibyaha zizakudiha, izo ngaruka uzahura nazo zizakudiha. Yamara muryoherwa no gukora ibyaha, mukibagira ko hari ingaruka y'ibyaha. Reka nakubwire mwene data, muranyumviriza, ibyo byaha uri murakora ukabigotomera nk'amazi, reka ndakubwire ko ibyo byaha nibyo bizagaruka bikagukubita. Ibyo byaha nibyo bizagaruka bikagukubita. Haleluya. Yamara ikintu mwari mukwiye gukora, mwari mukwiye guhinduka, mugahindukira Kristo, mukihana by'ukuri mukamaramaza. Niba urimwo rero uri umupagani wo mu rushengero, niba urimwo by'ukuri, wari ukwiye kugarukira Imana, ukihana ibyo byaha byawe, maze Imana ikakubabarira. Tugiye gusenga Imana. Urashobora kuba urimo, dino jambo nturyirengagize, kuko niwe ariko arabwira. Buri muntu ariyizi, buri muntu ariyizi mu mutima we. Ibyo yakoze arabizi, amagambo avuga arayazi, ibitekerezo atekereza arabizi. Mu mutima we arazi uko ameze. Wewe uriyizi mwene data, wewe n'Imana yawe urazi ukuntu umeze.
niba uri mu nzira ifunganye cyangwa se niba utari mu nzira ifunganye, wewe ubwawe, nta wundi muntu abizi, wewe ni wewe ubizi. Rero nugarukire aho ngaho ugeze kugira ngo ibyaha byawe uri kurakora ntibize gukubite. Ni ijambo ry'Imana ribivuze, ntago ari ngenda bivuze. Nimwihane abantu batarashaka Yesu Kristo umwami n'umukiza, by'ukuri ni mumushake. Dore umwami Yesu araje, aje gutwara umugeni, by'ukuri aje gutwara umugeni. Dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye ko amagambo ushikirije. Ndakwinginze Data wa twese yakurikirane kugira ngo agende agere ku bantu bawe. Ni mwiza Yesu Kristo.